Stomatologija zahteva kontinuirano usavršavanje jer vrlo brzo dolazi do novih saznanja i primene novih tehnologija. Stoga su kongresi ovog tipa od vitalnog značaja za unapređenje zdravstvene usluge pacijenata, rekao ispred Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Tihomir Dugandžija. Kongrese ovoga tipa treba apsolutno podržavati u smislu razvijanja struke iz oblasti ove grane medicine, to je stomatologije, pogotovo što je stomatologija u prethodnih nekoliko decenija bila na vetrometini dešavanja i zapravo to je jedna od onih grana medicine koja je najviše osetila sve one negativne turbulencije koje su se odvijele u našem društvu. Naša zemlja zauzima 6. mesto po učestalosti oralnog karcinoma kod muškaraca u odnosu na ostale maligne bolesti. Svaki drugi otkriveni tumor na usnoj duplji ima metastazu, što govori u prilog kasnom otkrivanju ovih karcinoma. U okviru predavanja na ovu temu dr. Asen Đolev, maksilofacijalni hirurg, sugerisao je da treba ići na pregled kod stomatologa barem 2 puta godišnje, jer upravo oni otkrivaju karcinom u ustima. Svaka ranica u ustima koja ne zarasta duže od 2 nedelje, treba je proglasiti i posumnjati na karcinom dok ne dokažemo suprotno. Postoje načine, biopsije i tako dalje, dakle histopatološka verifikacija s kojom mi možemo veoma lako da kažemo da li je to karcinom ili je neka upalni proces koji je doveo do promjene na sluzokružju u usnoj duplji. Osim domaćih planirana su predavanja i gostiju iz Rusije, Belorusije, Nemačke i zemalja iz okruženja. Pošto je naš kongres ne samo što je internacionalni, nego je akreditovan i za lekare, mi imamo velik broj tema iz bliskih medicinskih disciplina kao što su ORL ili otorinolaringologija, imamo iz estetske medicine, iz estetske hirurgije, tako da mi smo se potrudili da pripremimo program što je šire moguće i da ne budemo uskogrudi u tom smislu da u okviru samo stomatološkog kongresa objedinimo i druge teme. Implantološki kongres Srbije završen je juče, dok je Međunarodni kongres stomatologa otvoren do nedelje.